Kako sam se ja planirala vratiti u Hrvatsku nakon srednje škole iz Amerike, prošli su svi rokovi za prijave i u principu jedini gdje sam se mogla upisati su bili privatni fakulteti, odnosno koledž je bio privatan i upisala sam to. I taj koledž je bio udaljen 80 km od našeg ranča. Moj američki tata, Jack, koji je preminuo, on je mene svako jutro, ja ne znam koliko dugo, ziher 6 mjeseci, svako jutro me je vozio na fakultet. Bio bi u gradu dok sam ja na fakultetu. On inače završio chemical engineering i volio je fiziku i puno vremena provodio čitajući u knjižnici, iako bavio se farmom i uzgojem stoke, jer mu je to omogućilo da bude sa obitelji kod kuće i da budu sa djecom. On je bio u gradu svaki dan i čekao mene da završim i onda bi me vratio natrag 80 km svaki dan. Znači, ti ljudi su mi vratili vjeru u čovječanstvo. Ti ljudi su uvelike definirali tko ja jesam danas i koliko mi je važno pomagati drugima i da nekakav pozitivan trag ostavim. A u sljedećem nastavku priča o rodijima i kaubojima.